siyanciphathina yana Nkosi ngamandla ubuthixo bakho ufuna apha abantu ufefe lwakho apha awunamandla onke awunamandla konke ukuthi ukwazi ukuthi uqiqa uqonde awunamandla onke sibheka phansi awunamandla onke akekho Nkosi ukwaziyo ukuthila izwi lakho kunengumo engcwele ositshilelayo awunamandla nasemthwelelanga sisazise Nkosi indlela zakho awunamandla onke uma Nkosi uThixo uthethe nathi namhlanje awunamandla onke sikhalimela yonke umoya yakhe engcweleleyo ayinakunya ayinasabelo ngokumini awunamandla onke linye Nkosi kunya elilawulayo lelikaYesu Kristu waseNazaretha siyathandaza zonke Nkosi iziphazamiso awunamandla onke siyazikhalimela egameni likaYesu Kristu waseNazaretha ukuze Nkosi icebo lakho awunamandla onke libekeke laziwe wethu namandla onke siyathandaza Nkosi sikholwa egameni likaJesu Kristu Nazaretha amen. Masibulise ke kodala ngegama likaYesu Kristu Nazaretha amen. Amen. Siyabulisa emvuselelweni ngegama likaYesu. Sibulisa emvuselelweni ngegama likaYesu. Buse kodala usomama obhuti usebantu abatsha bonke ngegama likaYesu Kristu Nazaretha amen. Ngoba mhlanganzana wayise ngegama lami obalulekileyo lisilisiwe ngumntwana kaNkulunkulu ngenyimini uYesu amamkela wangena ngaphakathi enhlizweni yami amen. Siyabulela kakhulu namhlanje ukhona umkhulu wakho owashiyele nokundiva amandla ekhona kodwa baba amen. Glory to Jesus. Cela uxolise iqala xa ulapha phakathi emoyeni ukuze ubize igama ngicela nje ukuboleka kodata eligama because akwazi ukubiza ukuba indoda akwazi ukuthi utata Yesu xa uqhubekeka ngicela nje unixosele nje for elixesha ngoba ke xa sendihlile ke apha ke nokota kunopi nokekhaya laphuma ndifundisiwe ukuhlonipha abantu abadala amen. Xa ke ngoku xa usolapha izinto zibaninzi amen nothi uba uyabadela abantu abadala okanye uyaba-undermine amen. Cela ke siyeni ezwini lenkosi Isaiah chapter 54 sawufunda khona verse 1 verse 17. Isaiah chapter 54 verse 17. Yes. Uyakumphendula nabani na okumangalelayo. Into elo ilifale sicaka sikandikhoyo. Ewe nando sithithise ngoloyiso. Ethilo nje ke undikhoyo utshilo. Ethilo nje undikhoyo utshilo. Cela ujonge nasesiNgesini usiluba khayijonge esiNgesini sizothandaza. But in that coming day, no weapon turned against you will succeed. You will silence every voice raised up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. Their vindication will come from me. I, the Lord, have spoken. uThixo uthethile. Cela sitshile encwadini uNdumiso 20 verse 7. Ufunde nasesiNgesini ke kwasomthandazo. Some nations boast of their chariots and horses, but you boast in the name of the Lord our God. Iphilile Nkosi izwi lakho. Thixo wethu amandla onke thetha ngalo nasekhaya simamele ukuze uSuku Kristu egameni likaYesu.
Yesu waseNazaretha. Amen. Amen. Ithi iBhayibhile ke endifuna yami ithi abanye baqhayisa amahashi okulwa abanye baqhayisa ngezinto abanazo ungakumbi ke exesha siphila kulo abantu abakholwayo bayazithanda izinto ezibonakalayo okanye bayazithanda izinto eziphathekayo. Amen. Then ithi iBhayibhile bona baqhayisa siyam ngeenqwelo zokulwa baqhayisa nangamahasi kodwa ithi kodwa thina sizoqhayisa ngegama likaYehova ngoba igama likaYehova linamandla kwaye liyoyisa enqalibiziwe igama likaYehova liyonakabisa alibizwa igama likaYehova kuphinde kufane kodwa alibiziwe igama likaYehova kuyonakala kodwa. Amen. Indabanye bakhalisa bakasasikulo nalaphekaya eAsams kunabantu abayamakhaleni bawuqinisa bengathembanga igama sinalo ngoba ingathi anamandla kodwa linamandla bawulibizile yonakala kudilika inyono zobumnyama balibiziwe egama. Sikhonza nje kanti sikhonza nabantu abakhayisa ezinye iziphiwo abakula ezinye iziphiwo phakathi endlini kaNkulunkulu sebekhona phakathi basikhonzisa ngezinye iziphiwo. My God, my Jesus. Kodwa thina sikhayisa ngegama likaYehova. Abanye bayathwala bafuna amanye amandla ngoba abanye igama akhona amandla babingathi babonakala. Baqhayisa ngeenqwelo zokulwa. Hi, Jesus. Kodwa thina siqhayisa Welcome. ngegama lezomemezela ekhayelitsha ukuthi igama likaYehova aliyekwa noma imeko ithini noma imeko iyabebuza kodwa igama ungaliyeki lona ungalisabaleli yokukhangela amanye amacebo benza ukuthi icebo kuYehova icebo ligama likaYehova afika ukhangele ezinye altars ngoba i-altar kaJehova inamandla. Ngoba sifike nesandelo luhlobo olukhonza ezinye izithixo kodwa likhonza uThixo. Bakulishila igama likaYesu hoko kodwa bayayazi bona ukhona bakhapha khona ukhona baguqa khona ukhona siyapha abayakuzo kodwa benza bemezela ukuthi iyakha kaJehova mayiphakame ekhayelitsha igama likaYehova malasizwe. Ngoba sinegama elingaphezu kwawo onke amagama ukuthi ngegama likaYesu onke amadolo ezulwini emhlabeni phansi kolwandle agobe egameni likaYesu. Benza bemezela igama likaYesu linamandla liyoyisa liyathanda ukuthi lingekho lakhona nakumnyama khona kumnyama kayikhona ufuna indlela engangala abantu
Yeah. That's what he did. I see them attacking. Trying to put attention. I see Kata in the gate. No, I see Kata in the words. You don't carry them sumu. Yaka Manay offer. Utika Manay offer. Lina Mancha.
esilondoloze wena ngeke sibe nampumelelo. Baba bangasikona emisebenzini, baba bangasilona sase sihamba nje abasose sibe nampumelelo. Baba ngithembe anja igama leyehova linamandla liyoyisa obalekela kuyo ongabalungisa ayamandeka. Baba ngathi khomba umthini aniphathi kwamthini aniphathi kwagana nibawelekani. Baba ndinengane yamazulu kukho i-AK-47 yasezulwini ayekhathile uthi kuye kuye uthi waka phansi konke. Asantema asantini alala kamela gato ikamela gama alala kamela manamaka kama bila nasi kama bila mata wewe yoyisa abato asilala wena kamela pumela shada kameni wahlale tawe abasikawe wabahlala phekameni mahlale bantwini mahlale ezikuphethe tawe singakulibasisa nazo hlale ekameni uthembeke wena ndithembekayo. Lezo izikhono ezilolele wena yathi babona bayasikanda nanophi baba bangasikanda ebusuku baba bangasikanda ngo-12 baba bangasikanda ngo-3 asiyaba nampumelelo. Baba uphuma phansi kwamanzi baba ngathi ophuma umkhosi ophuma phansi kwamanzi baba ndithenda lo uthengisayo engithi ibhayibhile ethina unikhoyo uthilo elilizwi lakhe alikoki alakabi mama. Singafana sikonisana thina kodwa yena kakoki kayinto uyayenza and uthi sose funa kusasose bena phumelele. Ezo zikhobo zikhonwe ngenxa yakho sose sikuthabalalise. Sose sikuthabalalise. Baba singaloma sibekhalmakala baba bathi kibathile baba bathi kidoni baba sose sikuthabalalise. Baba kunomkhosi ophumuleyo ofuna ukuthabalalisa kodwa sibambelo uthengisayo. Wabona bafuna usithabalalisa manje sihleka sahleka siyalwa ngenkathi ngilapha emotweni ndiyahleka bandihleka ngaphakathi ngiphethe isweto kuwa ayisiwo wonke umntwana apha ngaphakathi wathi nkosikosi yongena emkumkani mazulu abasinalibiza lona igama kanti asikhona sona kodwa ngizobebezela igama ebusuku. Lezo zikhona ezilolele wena ngeke zikutshabalalise ngeke zikubulala ungabisoyika ungabisatatazela. Hi, Jesus. Ungabisakhangela namacebo hlala phepheleni uyesu ngoba noma ungalolwa esikhali esikhali ngendlela emangisayo kodwa lo uthembisayo uthembekile ngoba ungalala maqondo ngoba uthembe ukuthi wakhe uthi ngeke sibe nempumelelo. Hayi man ebusuku benzophunda i-challenge ukuthi masiyeze isikhali ngoba sithembe iphili ngoba sithembe ntona ngoba sithembe lapha ngoba sithembe lapha sose sithabalalise
People mention umuntu umthekolazi bakutsho bakhe uthi nezo zixhobo bazibonela ngeke zitshabalalise nami ndithembe bonke uthi sose zitshabalalise sizothandaza nezo zixhobo esikhangelwe wena esixoxela wena Jesibala nje ukubona abangalaliyo ngizomemeza ba ukubona abangalaliyo baba abaxoxayo ona noma bakaxoxa ona ngeke babe nempumelelo. Oh my God, my Jesus. Sose balunge ngoba sithembe othembisana ngeke sithabalale. Udla okhiwayo soze ngihliseke ngoba ngithembe ngokuthembisayo. Andiyazi ukuthi nota kulungise akathela kakhulu ngithanda kubheka ngoba ngithembe ngokuthembisayo sosinenzeko angiphili ngokoyika angiphili ngokoyikiswa kodwa ngiphila ngokuthembisayo. Ezo zixhobo ezilolelweyo ngeke zibe nampumelelo. uFaro wayeneenqola zakhe zokulwa ephethe namasi akhe omlilo neenqola zakhe zomlilo efuna ukuhlasela u-Israyeli beselwandle ebelelwayeni indawo yokubalekela xa bethoga ngapha lulwandle ngapha luthaba kodwa kwasukanise ba kufuneka umelezi ngoba kuba kufuneka khona indlela yokuphuma. uMoses wamemezela egameni elingabonakaliyo kodwa igama lathetha lathi Moses khopha ngale duku iphetheyo lohluleka ulwandle amamasu wabafana bathona khona emanzini ngoba ngomthembisayo ahakoki wayethethwa nani lide liphayise phakade. ngobuFaro wafa neenqola zakhe zokulwa wakhupha the best soldiers, the best soldiers, the best safa sosoyiswa yintoni thina ngoba sinanokuthembisayo and ezathi izithembiso akazithikeli. Uzomemezela ebusuku ukuthi igama likaYehova linamandla, igama likaYehova liyoyisa, igama likaYehova lifunyanwa la kufanele khona. Alivaleleki kodwa lona alivaleleki, igama ngeke livaleleke, alivaleleki kuphunyula bephethe akuthi asiphethe khona uvele uthoba umangale uthi nana nasi ngihluleka njani namanje ngisamangela igama likaYehova alivaleleki. Abanye bakhangana inqola zokulwa, abanye bakhangana into zabephatelayo, abanye bathembe izixhobo zabo, abanye bathembe amaqalo wabo. Kodwa bezomemezela ebusuku ukuthi kunegama noma sithembe noma singena kwephimeko noma singena kwesiphi isimo kodwa igama likaYehova aliyekwa. Nkosi yomsiselela.